Ljudi, prije ovoga klipa zamolio bih vas da se pretplatite nama na kanal, da lajkujete ovaj video, znači šta vam je to je treno raditi vam da stisnete onu ikonu crvenu, subscribe i da uključite zvonce da dobijete obavještenje kad izbacimo klip. I ko napiše dole komentar, znači prvi 5 hashtag jesam koji napiše u komentar, ja ih pozdravljam u idućem videu. Osobno ovako izgovaram vaša imena, tako da ljudi to je to, lajkujte video. Brate, je dobra cigara, sam da koče ne saznaju, satrče me. Ovo je 5. za redom, jest dobra. Jest dobra. Tata zvoni, gas cigar. Oj, moj mali kotkiće, osti miris cigare, izgleda moj mali propušen, gdje? A vide cigare u ustima. Kakva je to cigara, mali, ha? Nije, tata, to je igračka. A igračka, ili igračka? Sačkaj me tu, sad ćeš vi. Aj ljudi, sad ću mi istući. A sine, jel sad igračka? Nije, tata, jest. Sad ćemo da vidimo. Hajde još! Aj, tata! Aj, ne više nikada, tata!